PSM Makassar menargetkan hasil maksimal saat melawan Borneo FC di pekan ke-24 Liga 1. PSM optimis bisa meraih hasil yang baik meski persiapan sangat singkat. Laga pekan ke-24 Liga 1 akan mempertemukan PSM Makassar kontra Borneo FC. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Kompiang Sujana, Bali pada Jumat malam. Pelatih PSM Makassar Jobkal mengakui timnya punya waktu persiapan yang singkat menghadapi pertandingan. Meski demikian, ia tetap berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal. Tim Jugo Eja diharapkan bisa mengamankan poin penuh saat melawan Borneo FC. Tambahan 3 poin bisa membuat posisi PSM naik ke klasemen sementara. Yeah, it's the preparation of the game from tomorrow is like others. You have less time to prepare because the next game after you played your game is already in almost 3 days. There is your next game, so you try to make some accents on the things we did good in the game, and where we can what we can do better. And normally you can talk about it now because what I just said, you don't have much time. So by analyzing our games, I hope we develop. Saat ini PSM Makassar menempati posisi ke-10 di klasemen sementara Liga 1. Mereka mengumpulkan 28 poin dari 22 pertandingan. Wahyu Saputra, Celebes TV.